djevojke, a djevojke pogledaju momke. Nek se sve to sad u pjesmu svije, a i oro naš nek se vije. Živjeli!
najveći folklorni festival Folkloren Most. Ja kao umetnički selektor dočekao sam više grupa i više zemalja Evrope i Makedonije na ovom festivalu. Ovu godinu naši gosti su bili pioniri folklornog stava Crne Gore iz Podgorice. Mogu da kažem da su dostojinstveno i na pravi način predstavili crnogorski folklor. Pre sve, to su vaspitana, kulturna deca koji vole još su na početak da izučavaju svoj folklor, ali vidim da svi to vole i rade od srca. Mogu da se zahvalim i mojim prijateljima, njihovim koreografima i vodičima što su ih doveli ovde, što su naša djeca koji su bili u publici vidi kako to treba da se uradi i da se sprema. Imaju prekrasni vodiči i prekrasni koreografiji, a mogu da kažem i da ansambl Crna Gora ima svoja lepa i prava ime.